Kastalatibyan! Ket ita! Adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka agaramin iti kalukwan, tapno di kan tumabalsan. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Nalpas matlaan ng timiting dagiti senior citizens. May lang ata nakimiting ni tatang. Kasladyak nakita. Uy, addagayam iti likod. Ay, asitgak man. Tatang! Tatong! Ay si kamat gaya, mirasaul. Da kami dagiti social worker ang nagpaayab iti dayto a meeting. Nasaya at man, ta nakaumay ka. Katno itanda ka no ita ti pensyon me. Katuan, saan kan anas kan amakipila? Taiyawat ko kan kaya pensyon mo. Ay na. Nagmayatan, no anda manugang mo amang opisina. Tatang, tapno saan kan amakipila? Kanay nagatidog ti pila. Ay, nga ron. Ay, agyaman na kabalasang ka. Tatang, bayan nyo, tao may kami to agpasyar kin ni Dave, ije balayo. Ay katuna. Ikuyog yun to dagiti apo ko. Tanabayag ajak ida nakit-kita. Anya nga ba kahit? Nakita mo't lang ni tatang iji auditorium. Inted ko kan kwa na jay kwarta na, tapno saanan amakipila. Kahit, anya nga iti ko nana. Kas naunay tiyaman na kinid daw na pa'y apasyaran tayo ida. Mailiw ka dagiti apo ko na. Ay, langay. Awan ka di tibadbado ni tatang mo? Apay nga awan. Kat no nagado ti inted ko kankwana, edi nauli ang napanak ijay. Abot mo't ngamin di t-shirt na. Kun nagadupay ti mantyana. Di pantalon na. Nagalutan pa'y ititali. Anya? Ay unay matain. Nangusaran na nga'y kadagiti baro abado nga inted ko kankwana. At dapay sapatos nga inted ko. Daka mo nakachinelas. Kun amam, at dapay abot na di chinelas na. Ay una yain. Nakakaasin tilanganan o kasta. Ay namulong. Anya manen ayat ti kalkalkalem di ta kabinet ni tatang mo. Awan, addaya mo. Anya na tayong bulsam. Awan, ina malagay. Ay, aguray ka. Ay, nangala ka manen itibado ni tatang mo. Kat no intad ni ading mo adib dagi jaya badbado. Awan tinalalak. Kita nyo anay, awan. Ay, kat, papanamanan. Basta, dapapanak. O, bibigyan yaw. Ay, di ka lang makatal na dito'y balay. Dahil talagin inom tararamidam mulong. Bakit? Kinisayam ka di jay pensyon ko nga indulin ko ijay cabinet. Pensyon mo? Ay, saan mo? Apay ko makisayak. Katadamot kwartak ngayit ito dagiti anak ta. Ay kurang matan iti sangaribaw. Ay, isulakit diti inalan ni mulong. Idi nakita kidi kalman nga kalkalkal di ta kabinet mo. Ay, inalanan jay buas sangaribaw. Ay, isumot lagayam. Asaan manen anagaw-awid. Ay, inggatang naman ay iti arak. Ay, no sana badbado. Kas kada sapatos ti alaan na. Jay kwartam. Unay matanday jay nga anak ta. Ay na, imbagmantay may kayo bimisita dito'y balay asa nga pamilya. Dave. Tatang. Bayan nyo dananang, kan bakat ko dya kusina. Taagluto da iti pagsasangwan tayo. Ay, barang agawid ita ni manong mo amulong. Isumat ka no ti mangus-usar kadang ited ko abado, kan sapatos, tatang. Ay, katno alaan nalatan iti nang ikabilak. Saan yung amin nga ipalubos nga aramiden na dayta, tatang. Tadagi dyan nga inted ko, para kada kayo.
iduldulin ko nga raw. Tapno ada reserbak, no ada papanak nga okasyon. Ay na, tatang. Anya langan ti maibagad dagiti karuba, no makita da a pisang-pisang ti baduyo. Ay, kasla kayo nakakaasay. Ay, kinapudno na. Kinisayan ni manong mo amulong ti pensyon kaw. Kinisayan na iti sangaribaw. Anya? Ay, nagturmatan anang aramid iti kasta, tatang. Nagkarong arod ni manong mo. Sakit iti ulo may kaninanang yaw. Una, syakto mati sumaron no amapan mang pasyar kada tatang kananang. Saan tayong tumat ngamin ngagpapada iti bakantingal daw? Agliwak to Tapno ijayak to pa yun na maturong. Ay, problema da tatang kananang ni manong mulong. Sigud mo't a problema day tatao. Idi pa'y balasa nga ngagigyanak iji balay kat kastanan. Ngam kimaro itan. No kaano alimmakay. Isumat ti panagloko na. Mangibabain. Maala pa'y nga ta iti pamagbaga. Ay, imbag atajak na sangpatan. Amangan, numadiswak. Alakay, kasarjay ka na kampintun umay asaba daw. Nasken ama panta, taimay da nagimbitar. Ay, mapanta. Kabagyan tayo nga road. Kat, ada pagbadam. Ay, adu tinted ni Dave abadaw. Nakadulain. No ada pa'y Jak mat inus-usar. Apay kumaamapukaw. Ay, di mo laam mo kat. No awan ta dito balay. Sumraklatan ni mulong iti silenta. Kat tila alalaan na. Ay, huwan nga road. Ay, pangidulingan nga tayo tinabati akwartak. Tapno saan na nga alain. Nasayaat mo ta nakikita tayo dito kasar ni insan ko. Ay katuan imay kami anak ko. Kababain mo't no saan kami nga agparang. Tatang, apay ngay akas na ti suot yo. Kas lakay mo't mapan makitangdan a makigapas. Kuang amay. Jak matan mabirukan dagiti inted ni Dave abadaw. Kaya tiyo asawan, napukaw da? Ay, katnuin nala ni mulong. Badbadbado na numaminsan. Ay numaminsan mo't ilako na. Tapno adala igatang na itiara. Ay, sakit talaga ti ulo day ta amanong mulong. Uray, Jepinsun kaw. Inala na. Ay, nakapigpig sa tao ngam sadot mat nga trabaho. Ay, sadot at talaga. Ay, wan, takawan na kami kanitatang yaw. Good. Kasano kayo ang makisala dito sa lunan ngay kat nagdaan mo day tabado yo tatang. Kababain ang makita da kayo dagiti kakabagyan tayo akas tati kausiyong. Ay, mulong. Saan ka nga kalkal dita? Nay, akal-kalkala kaya. Awanan ti kwartak anabatay. Oh, Hinggatang min kaninanang mo iti agas me. ikanda man iti igatan ko iti sigarilyaw. Ay, sanda ka nga ikan. Ni, Nangip ipanam ka dagiti badok nga inted ni Dave. apay amok da kita. Ay, ininit mo nga inala. Imbag kumaano in sublime. Ay, awan innalalak abado yaw. Ay, ita, umay ka man ang mangala. Panawang kay manlangayn. Awan tumila maalak diti balay. Oh, Na. Ay, una yan. Imbis ko matulungan na kamay. Hanggang saan mat? Ay, sobran at talaga day jay amanong mulong. Jak tumat ngamin maranaan mapanak di balay da. Apay numaranaam. Ay, kasaritak Ay na, di nantupay dengganda na ng kantatang. Si kantulaki dain. Ay, danugak Uray man pa'y naunang amsyak. Talaga nga dalat ta black sheep iti pamilya niya. Awan makunana. Ta pinagadalda ide iti kayat na akurso. Ngam, awan mo't inlepas na. Ta nakibarbarkada lang ti inararamid na.
Imbag lakit din, taimpas na kyo tinagadal kin ni Manang Nansay. Siya, naglaklakwak iti ice kinde, kan pagiwarnak. Tapno makaurno nga iti pagadal ko. Inan-anusak, tapno at damalpas ko akurso. Kat sumaya at tumag ti panagbiag ko. Ay, lakay. Manon nga aldaw asaan ang nagaw-awid ni Mulong. Ay, day, takat ita. Pagdandanagan na ta. Ay, nasurukan na makalawas sa sana nagaw-awid. Pangbirukan tangay manan kan kuana. Ay, day, day, dinansay, inaklukatan tiri daw. Nanang, apay, di yung pa'y nadamag? Ay, nadamag tiyan niya. Ay, umunag ka Ah. Ada ni tatang mo ijay kusina. Pagsarsaritaan mi nga ro ti may papankan ni Manong yu amulong. Tamakalawas na sana nagaw-awid. Nanang, amuyo ka di? Birbirukan ka no ti pulis ni Manong. Apay. Anak ko. Apay, aday naramid da aya akalukuan. Adda ka no inuli da abalay. Ha? Isuda ka nung gayan dagiti akyat bahay gang. Agtaktakaw da ka dagiti babalay ijay ili. Ay unay mo't daytan nga impadamag mo, Nansay. Ay, Bayan yun, abirukan dagiti pulis. Saan damot kat asumardang dagita? Aging ka saan da ida mabirukan. Ay una yan. May balod jay anak ta, lakay. Lakay, nabuyam jay news. Mamatikan iti impadamag ni Manang Nansay. Abirbirukan dagiti pulis ni Manong mo amulang. nagpatinggan ti kalukwan na. Ado tinagsakit ti ulo na gapukan kwa na. Saan lang ngagpakpakita kanya ka? Ta report ko. Saan ko akanunungan ti mading aramid na? Uray pa'y kabsat ko. Ay, adda ka nun ni Mulong ijay pagbaludan, lakay. Sino tinag ko na? Imawag itay ni Nansay. Ay, nasayaan mata. Tanatiliwdan. Intabisitaan. Katun balunan ta iti kanan na. Kaasimat. Kan di mo man sangitan. Nakabasol lang arudain. Ay, uray pa'y nakabasol ni Mulong. Taanag ko lang tanay jay. Ay, sapay kuma. Taag na kamain. Dave, Nansay, nasaya tayo may dak binisita dito pagbaludan. Irwarda mo tin ha? Irwarda ka? Tapno agaramid ka manan iti kalukwan? Dito ka pailaang, tapno makapagpanunot ka. Ay, unay kayo makakabsat ko. Baybayan da mo gayam. Manong da ka? Ang saan mo mat naaramid day ta pagrabangam? Ay, no kasapulan da ka. Awan ka. Taad da ka iti ayan dagiti barkadam. Idi kagbalbaliw ang arudain. Nagbalbaliw ka. Ta dito'y pagbaludan, maipari ti bisyo, maipari ti sugal. Ken, awan matakaw mo nga anyaman abanag. Matakaw ngay bagbagam mo, Dave. Apa, dati naktakaw ko aya. Dagiti ngay bado ni tatang inted ko. Dagiti sapatos na. Oh, saan asi ka tinangal-ala? Awan ni nararamid ko akasta. Di pensyon ni tatang. Inalam, tainggatang mo iti arak. Kwa, naminsan lang mo Ala, saan ka amadanagan? Takanayon da kanto sa rungkaran diti pagbaludan. Ala, intande. Ay, didak panawan Ay, didak panawan! Tatang, adumanan da ito'y bado nga itad ko kada kayo. Usaro munda kita nga inaldaw, lakay. Ay, katuon na Di mo manan idulain, tatang. Ken, awan moten ni Mulong amang alak kadagita. Iswa tatang, di mo idulin. Kan ireserba dagiti napipintas,
Kan barbaro agamit mo. Para laeng iti okasyon. Usar nyo git day. Ay wunan niya. Adda katiag kasar aka aruba may. Ay mapanta, lakay. Ay katuna. Adda baro abado kan sapatos ko nga usarek. Ipasikat ko kadagit ikaw kumpare. Kan karubak tiinted ni Dave nga anak ta. Na. Di ka man agrungaab akas tamulong. Kaslasaan ka, lalaki. Kasanaw? Di na mo parwaran dito pagbaludaan. Ay, nasken nga agnakam kan. Ay, apay. Di mo ay makita. Nagpintas tibado ni tatang mo itang nga imay bimisita ka dito pagbaludan. Kan kita am to'y sapatos nga ented ni Dave. Ay na, bagbagay ka. Amo mulong anak ko. Di na mausar dagitoy no adda ka itiruar. Ta sigurado atakawam manan sa munto ilako. Wala na ang ulito na yun. Ikarik. Ay, agbalbaliw kan. Puro arak ka, day. Ita, pulos asaan kan ang makaraman iti arak. Ay, kasta latibiyag anak ko. No nakabasol ka, nasken asong batam tinagbasulam. Ay, kat makaruwar kan tumatlaeng iso nga agan anos, kan agsingsingpet ka kumaditoy. Ay, di ka nagsangit. Naimas ti imbalon may kan kakaninanang mau. Kan daytoy tilaglagi pam apagsasawa. Ako nana, di ka agaramid iti kalukwan, tapno di kan tumabalsan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno di kan tumabalsan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Samir Chanfing. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.